kanti awukho eMdletshen. Awuyile eMdletshen. Awuyini eMdletshen. Awuyangangami umnene. Kanti kukithi. Nina niyangangani ngoba nibhizi la ku-Instagram. Ikuphi la ku-Facebook. Angazibuzana umthandeni ngoba ngizamile ukumfonela akaphendula ifoni yami. Uma ngimfonela shuthi unika amagidi angoma akhe ifoni. So mina ngincenge yoperforma mahhala eMdletshen. Alright? So ngalokho engibuzayo. Lwah Ndlunkulu mina. weNkabi Records. So kufanele ngibuze mangingayanga eMcimbini eNkabi Records ukuthi hawu Ndluks why ungayanga. Angiculi mahhala. Boka kwasana. Otherwise how far? Ubhuqu idust. Sina sakhulele empini. Hayi-ke nganizokuthi ngiyathemba seniyibone lapha nevideo ntokazi uLwah Ndlunkulu laphana-ke ivideo ekade ecacisa isizathu esenza ukuthi kangayi eMcimbini-ke obolaphana eMdletshen umcimbi wokugubha ingoma edle umhlanganiso ngonyaka wedlule laphana ingoma eParis ayishaya nayo laphana intokazi uLwah Ndlunkulu umthandeni igcokamele isho uchazile intokazi uLwah ukuthi-ke akayihambe emcimbi engamkhokheli uzamele-ke futhi-ke ukuthi afonele umthandeni ifoni yakhe akwazi ayibambe lapha ifoni bekade enika amagidi angoma ushilo ukuthi-ke akayihambe emcimbi lapha nemicimbi engayona yeNkabi Record imahhala imicimbi azoyihamba azoyidlala mahhala imicimbi amacula abangaphansi kwenkaphane kwesitebeleza angazwe ngaze ukuthi mhlawumbe ukuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa kuyavela lapha nokuthi-ke engathi khona okungahambi kahle phakathi komthandeni nentokazi uLwah lapha mhlawumbe-ke kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha khona ama-section ngixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe uthini lakho ngalolu daba ngaze ukuthi ngena sibone sengiphuma njani ngiyaphinda ngithembisa futhi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo subscribe nibe nosuku omnandi ngithanda